Cijenjene kolegice i kolege, studentice i studenti, učesnici i gosti History Festa, čast mi je pozdraviti vas danas na promociji izuzetno važne naučne monografije Nasilje nad ženama, diskursi, perspektive, lekcije iz BiH povijesti. Ovo je djelo rezultat multidisciplinarnog projekta kojeg je proveo dr. Fahd Kasumović sa svojim kolegicama i kolegama, autoricama i autorima poglavlja redom: Almirom Marićem, Dženanom Dautovićem, Amilom Kasumović, Minelom Radušić, Adnanom Jahićem, Mirzom Džananovićem, Sabinom Subašić-Galijatović, Sarinom Bakić, Ajlom Demiragić. Oni su stručnjaci u svojim naučnim poljima i to je samo po sebi indikator sveobuhvatnosti ovog projekta i značaja ove monografije za regionalnu naučnu zajednicu. Tu su vrijednost još u ranim fazama prepoznali i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo i fondacija Heinrich Böll, koji su finansirali projekat. 3 izdavača su izdali monografiju i to i u Sarajevu i u Berlinu. Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu i fondacija Heinrich Böll te Heinrich Böll Stiftung Berlin. Monografija je dostupna svakako u elektronskoj verziji, što omogućava i većem broju čitalaca zainteresiranih da ostvare pristup ovoj vrijednoj građi. U ovim trenucima sa mnom sjede moje drage kolege sa Filozofskog fakulteta koji su i promotori ove naučne monografije i kako ne bih njima oduzimala dragocjeno vrijeme, zadovoljstvo mi je pozvati mog dragog kolegu, profesora Edina Radušića, da predstavi ovu monografiju. Kolega Radušiću, izvolite. Hvala, drago kolegi Selmi, dobar dan, sve vas srdačno pozdravljam, već smo se, nadam se, zagrijali. Mi imamo dosta kratko vrijeme za prezentiranje ovih knjiga, ali opet ako mudro pristupimo i mudro potrošimo vrijeme koje nam je na raspolaganju, vjerujem da ćemo vam predstaviti sliku onoga što imamo između u knjizi koja je ispred nas i šta se nalazi između ovih korica. Ja sam pisao recenziju za ovu knjigu, više navrata sam govorio već o ovoj knjizi. U Tuzli čini mi se 25 minuta, nadam se da ćete dati znak da sam prešao predviđeno vrijeme, prekoračio predviđeno vrijeme za moje obraćanje. Nastojat ću da budem, sažet koliko se može biti, s obzirom na i veličinu knjige i značaj projekta čiji je rezultat ova knjiga koja stoji pred nama. Ona nije samo historiografska knjiga, ona je društveno potrebna knjiga, ona je dokaz da se istoričari mijenjaju svoj odnos prema prošlosti. Ranije su istoričari bili pametni generali poslije bitke, čekali su istorijsku distancu, nisu bili društveno aktivni, nego su kasnije sagledavali historijske procese čekajući neku distancu i onda rezultati historiografije mogli su, ali nisu morali biti društveno korisni. Ova knjiga je došla u pravo vrijeme, u vrijeme suočavanja sa jednim velikim globalnim problemom i problemom u Bosni i Hercegovini, nasilja općenito, kao jednog fenomena, pratećeg fenomena u historiji ljudskog društva, ali posebno nasilja nad ženama. I mislim da je ova knjiga jedna u nizu knjiga koja pokazuju novi trend u bosansko-hercegovačkoj historiografiji, naravno i šire, i regionalnoj, i evropskoj, i svjetskoj historiografiji, u kojoj se istoričari bave i temama koje su aktuelne, a ne samo temama čiju se proces već davno završili. Bilo je i ranije radova na temu položaja žena i uloge žene u društvu, u prošlosti i sadašnjosti, ali prvi put imamo jednu sistematičnu knjigu koja govori o nasilju nad ženama u prošlosti. I evo, mi smo se do sada nekako i pretraživali i gledali, mislim da je ovo najsveobuhvatnija studija o nasilju nad ženama u historijskom kontinuitetu od antičkog razdoblja do savremenosti i koja je dala svoje doprinose na više načina. Mislim da je jedan poseban doprinos ili posebno važan doprinos ove knjige u tome što ona nije ostala zbornik radova, nego je ideja projekta, cjelina projekta, sam uvodni dio, zaključak, teme oko koje se čvrsto držali svi istraživači, svi autori, je ovu knjigu činila uredničkom knjigom, a ne zbornikom radova. Također mislim da ono što volim istaći da je dominira historijska metoda koja u nekakvom mom poimanju
znači prije svega istraživanje i svjedoči o velikom trudu koje su ulažili naše kolegice i kolege koji su bili okupljeni oko ovoga projekta i koji su svoje tekstove, možemo reći, nama poklonili u ovoj knjizi. Svi stočari znaju što znači istraživati i imate onih tema za koje je lakše naći podatke, gdje imate koncentriranu građu u određenim fondovima ili više fondova, ali znate gdje ćete tražiti. Ova tema sama po sebi ne posjeduje specijalizirane fondove, nego su naše kolegice i kolege koji su radili, obrađivali svoje teme i koje su uklopili ovu zajedničku knjigu, morali da traže podatke u rasutoj građi. I ono što bi ja još istakao kao posebnu vrijednost knjige, da se nekako imamo jedan uspješan spoj, uspješnu kombinaciju praćenja teorijske literature koja se bavi položajem žena, ne samo iz pera historičara, nego i svih drugih srodnih nauka koji se bavili pitanjem, uslovno rečeno ženskim pitanjem ili pitanjem žena ili položaja žena, rodnih studija i svih drugih koji su se na taj način doticali. Istraživači koji su obrađivali određene teme u ovoj knjizi također su terminološki su pratili i savremenu regulativu koja je regulirala, možemo reći i sankcionirala nasilje nad ženama. Također ono što karakterizira sve ove tekstove, da su i stočari pokušali naći što više konkretnih primjera o nasilju nad ženama od antičkog razdoblja do savremenosti. Naravno, svi mi koji poznajemo istorijske izvore značimo da nisu mogli naći istovrsnih izvora kroz sve historijske periode, nego su se koristili oni što su imali ispred sebe. Neko je morao više koristiti analogije, kao što je to slučaj za kolege koji su radili recimo antičko razdoblje, srednjovjekovno razdoblje. Tražili su poznate primjere izvan prostora Bosne i Hercegovine, koji su se mogli primijeniti na bosansko-hercegovački slučaj, jer je bosansko-hercegovački prostor pripadao tom nekom širijem društveno-političkom prostoru. Od osmanskog razdoblja pa dalje, evo to su bili pristupi koji su nam ponudili kolege za antiku, kolega Zilić i kolega Marić i kolega Dautović. Od osmanskog razdoblja pa dalje imamo više građe koja je mogla pratiti više vrsta nasilja. Za stari vijek, za srednji vijek dominira otprilike nasilje nad ženama u ratnim razdoblju, u ratnim pohodima, jer izvori o tome govore. I samo za neke specifične slučajeve su mogli naći slučajeve nasilja nad ženama izvan tog kruga ili u vihoru nasilja i izvan nasilja u nekim ratnim pohodima. Od osmanskog perioda imamo mogućnost sistematičnijeg pristupa i kolega Fat Kasumović je počeo taj jedan metodološki pristup koji su kasnije kolegice i kolege slijedile u ovim radovima koji pokrivaju druga razdoblja. On je pomirio pravnu misao o položaju žene i nasilju nad ženama u Osmanskom carstvu, pa samim tim i Osmanskoj Bosni, norme i zakone koji su važili i koji su tretirali sve akte nasilja i konkretne slučajeve koji je kolega Kasumović izdvojio i našao u vrlo širokoj građi. Na kraju smo dobili jedan vrlo, možemo reći, jedan pouzdan bazen u kojem je uravnoteženo prikazao nasilje nad ženama, ali ne samo nasilje nad ženama, nego i društvenu i državnu reakciju na nasilje nad ženama. I još jedna važna dimenzija koju možemo pratiti od ovog osmanskog razdoblja pa dalje, da imamo i ženu koja se ne prikazuje nemoćnom ženom, nego žena koja traži pravdu i koja ide i pred sudske institucije i zahtijevajući pravdu čak i u slučajevima kada ishod ili češće ishod nije bio pouzdano pozitivan zahtjeva za traženjem pravde, ali imamo neki ženski aktivizam i ne samo ženski, nego društvenu aktivnost na traženju pravde i kažnjavanju krivaca, jer ne samo srodnici, nego imate slučajeve u kojima i neka šira zajednica reagira u tom pravcu. Rad za austrougarski period napisala je kolegica Amila Kasumović, koja je kroz studije slučaja, znači imate konkretne slučajeve različitih tipova nasilja kojima je pokazala sa kakvim vrstama se nasilja susreće žena u austrougarskom periodu. Mi imamo,
novu etapu u historiji Bosne i Hercegovine u kojoj imamo austrougarsku prisustvo, gdje imamo više zakona, više normi, ali pored toga da naslijeđene patrijarhalne forme i norme opstaju i preživljavaju i ono što država kažnjava ponekada nije bilo kažnjivo od strane društva, odnosno nije smatrano kažnjivim od strane društvene zajednice, jer odnos između shvatanja od države i shvatanja društva nije išao ruku pod ruku i kolegica Kasmović je to pokazala na ovim brojnim primjerima koje je, recimo, pa je na taj način uspjela da pokaže više vrsta nasilja nad ženama, kao što su, na primjer, otmice djevojaka, ubistva, slučajevi nasilja izvršenog nad djevojčicama, što je također jedna od bolnih kategorija i došla je do zaključka da u ovoj vrsti, u provođenju nasilja najčešće učestvuju oni koji su bili, ako govorimo o porodičnom nasilju ili nasilju izvan ratnih dejstava, da imamo nasilnike, one koji su bili bliski samoj žrtvi ili su u najmanju ruku pripadali onima koji su poznavali žrtvu. Kolegica Milena Radušić je autorica poglavlja o nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini u periodu 1918. do 1929. godine, također novi jedan politički i državni okvir i ona nasilje nad ženama stavlja nekako u konstantu odnosa među spolovima u bosansko-hercegovačkom društvu, a koje se zasniva na ideji rodne neravnopravnosti. I njena osnovna ideja u ovom radu jeste dokazivanje nekako društvenog opravdanoga prava muškarca da kažnjava i korigira neposlušnu ženu. I to se vidi iz više slučajeva i ono što je karakteristika i ovoga rada i onoga o kojem smo govorili prije, da nemamo veliki broj slučajeva koji su nam poznati, oni nama postaju poznati kada se pojave pred sudom u traženju pravde, ali kroz ovo neko, iako je mali broj takvih slučajeva, iako je većina žena svoju patnju i nasilje, ukoliko se nije naravno desilo krajnje nasilje ubistva, podnosili su nekako u tišini, ali samo mali broj tih slučajeva došao je pred lice pravde. To nam, možemo zaključiti da postoji s jedne strane nekakav strah da se žrtva ne proglasi sukrivcem u izvršenju zločina, pa na taj način imamo manji broj slučajeva koji su se našli pred licem pravde. Kolega Adnan Jajić je pisao tekst o stradanju i nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu, generalno samom po sebi, to je kontekst, sam kontekst po sebi je kontekst nasilja i kolega Jahić je uspješno izolirao nasilje nad ženama, predstavljajući ga u nekakvu dvije grupe. Jedna grupa ili jedna vrsta tog nasilja bila je odnos prema žrtvi kao dijelu neke šire zajednice koje su pripadali muškarci i žene, druge vjere i jednoj drugoj društvenoj grupi, ali isto tako je i detektirao i nasilje koje je bilo specifično samo za žene i za ljudska bića koje su postale žrtve samom činjenicom da su žene, a ne pripadnici određene vjerske grupe i tu da ne nabrajam sve vrste nasilja koje su žene pretrpile u Drugom svjetskom ratu, ali kolega Jahić je to nekako na vrlo uravnotežen način uspio predstaviti bez ikakvog nasilnog selektiranja, ali historijski izvori su o tome govorili, došao je do uravnoteženih i dobrih zaključaka o nasilju nad ženama. Ovdje nemamo, za razliku od ovih prethodnih tekstova, prethodna 3 teksta koje sam detaljnije predstavio, ovdje nemamo, uslovno rečeno, neke aktivnosti žena na dokazivanju nasilja, samo činjenicom da se radilo o Drugom svjetskom ratu na podijeljenom političkom prostoru gdje je nasilje skoro pa smatrano sastavnim dijelom ideologije i državnog sistema na prostorima na kojem se ono dešavalo. Za socijalističko razdoblje kolega Mirza Đananović, on je pratio list Oslobođenje u kojem pratimo ovdje vještinu, možemo reći, socijalističke države ili komunističke države, kako da izbjegne odgovor na pitanje da žensko pitanje nije riješeno i kako se ono vrlo marginalno pojavljuje na stranicama lista Oslobođenje ili glavnog glasila, možemo reći poludržavnog glasila u Bosni i Hercegovini. Ono što je karakteristično da kada se susreću, kolega je došao do zaključaka, i kada se susreću nabrajanje ili analiza akata nasilja nad ženama,
da autori u oslobođenju radije biraju primjere koji su izvan Bosne i Hercegovine, a ne iz same Bosne i Hercegovine. I ono što je također zaključak i što nam govori o nekako ustaljenom obrascu odnosa među spolovima i društvenoj prihvatljivosti određenih vrsta nasilja nad ženama, pokazuje da zaključak kolege Žaranovića da se i u socijalističkom razdoblju da se mali broj onoga najčešće provođenog nasilja, a to je uslovno rečeno sitno udaranje do premlaćivanja žena nije ni prijavljivalo i da je mali broj tih slučajeva dolazio do suda i do pokušaja traženja pravde za oštećenu stranu. Ovdje imamo još 3 teksta u ovoj knjizi koja su pisana iz pera kolegica koje nisu istoričari, ali su po mom dubokom uvjerenju obogatile ovu našu zajedničku knjigu i visokim nivoom intelektualnog promišljanja o samoj temi, nekim malo drugačijim novim uglom posmatranja, bave se ovim novim razdobljima. Kolegica Sabina Subašić-Galijatović, ona je napisala tekst pod naslovom Zločini seksualnog zlostavljanja u Bosni i Hercegovini 1992-1995. godine. Imamo poveznicu s onim što smo sinoć slušali i u ovom svom tekstu ona se bavila u cjelini. Ona je u osnovi je pratila historijat međunarodnog pravnog kvalificiranja seksualnog zlostavljanja žena i sankcioniranja te vrste nasilja kao zasebnog zločina. U glavnom dijelu teksta donese se konkretni pokazatelji koji dokazuju postojanje ideje planova i realizacije nasilja širokih razmjera nad Bošnjakinjama, muslimankama koji su prepoznati kao dio vojnih političkih ciljeva, a ne kao posljedica ratnih dejstava, što je vrlo važan zaključak. S druge strane, naravno, treba naglasiti da se kolegica Subašić-Galijatović nije bavila samo žrtvama muslimankama i nasilja koje su provođene nad njima, nego je u svom pristupu ona je pratila faktički i sankcioniranje počinilaca nasilja nad svim pripadnicama, na ženama svih vjera i nacija, fokusirajući se na procese koji su vođeni prema onima koji su bili glavnokomandujući zaduženi za provođenje određenih politika na vojnom polju. Ova 2 zadnja poglavlja u ovoj knjizi, Kultura nasilja nad ženama i potraga za promjenom i kanonska književnost i prikazi nasilja nad ženama, autorica Sarine Bakić i Ajle Demiragić čine ovu knjigu sveobuhvatnijom, multiperspektivnijom, savremenijom i aktuelnijom. Trebam reći zašto. Sarina Bakić pokazuje da, obratite pažnju, viševjekovni ukorijenjeni nazori patrijarhalnog društva uslijed neharmoniziranih društvenih i pravnih promjena opstaju posebno u privatnoj sferi i onda kada su savremene pravne norme dovele do mnogo bolje pozicije žena u društvu. Znači, faktički ne izostaje, nemate nereguliran zakonski okvir, ali i dalje te norme koje su uspostavljene ranije su preživjele do ovog našega najnovijega vremena. Kolegica Ajla Demiragić, primjenjujući feministički metod čitanja, s otporom kanonskih dijela svjetske književnosti, da ih ne nabrajamo, znate koja su, zaključuje da su se od starogrčke do postmoderne književnosti, evo sada citiram, kroz mediji književnosti nekritički prenosila patrijarhalne vrijednosti i ideje koje su opravdavale, a ponekad i osnažavale kulturu nasilja nad ženama. I ona poziva na senzibilnije čitanje i vrlo oprezno čitanje tih dijela koja su baština svjetske kulturi. Suštinski tu treba posebno obučen, metodički i metodološki obučen nastavnik koji radi sa djecom i da nađe najpogodniju metodu za ne izbacanje tih dijela, nego drugačija čitanja ovih dijela i to je poruka kolegice Ajle Demiragić. Evo, zaključno, mislim da su skoro svi dijelovi knjige pionirska istraživanja konkretnih slučajeva nasilja nad ženama te ženske i društvene pravne reakcije na nasilje na tlu Bosne i Hercegovine. Mislim da knjigu karakterizira ozbiljna analiza, utemeljeni zaključci i promišljajući odnos i pristup prema svim podtemama u ove knjige. Cijela knjiga je spoj analize normi, negdje malo više, negdje malo manje, i savremenih dokumenata o pitanjima nasilja nad ženama, društvene i pravne misli u različitim istorijskim periodima, a o nasilju nad ženama i reakcijama na to nasilje. Mislim da je važno istaći da autori polaze iz humanističkih
pozicija zaštite vrijednosti života, jednakosti i slobode, ali s obzirom da se radimo o istoričarima i predstavljamo, uslovno rečeno, neku povijesnu zbilju, istovremeno čitaoca upoznaju s vladajućim principima u historiji, koji u većem broju slučajeva nisu bili u saglasju s gore navedenim vrijednostima. I to je vrlo važno istaći da nasilje nad ženama nije nova pojava, nego se faktički samo više o tome govori i evo, na tome smo zahvalni brojnim aktivistima koji su osvijestile potrebu da se na takav način pristupa ovom pitanju. Ono što može biti društveno korisno u ovoj knjizi, da su autori u cijelini knjiga pokušava naći neki pravilo i neki odnos, neko pravilo, ako ga možemo tražiti kroz sve periode bosansko-hercegovačke historije, i tu ne možemo naći neku vjersku, nacionalnu, za novije razdoblje, neku etničku grupu ili bilo koju drugu grupu koja je bila zaštićena, žena koja je bila zaštićena od nasilja kroz historiju. S druge strane, ponekad je zabrinjavajući podaci do koje su naše kolegice i kolegi došli da nasilje čine dosta bliske osobe, onima koji su nastradali, i u onim slučajevima koje znamo, a i u pretpostavljenim slučajevima koje ne znamo, i ponekad da se granica spušta, da dobar dio ili značajan dio zločinaca i nasilnika faktički je pripadalo po tim tadašnjim regulama malodobnoj populaciji. Evo, mislim da sam dovoljno rekao da ova knjiga nije samo za historičare, ili nije prije svega za historičara, mislim da treba da bude za svakoga, i da, evo, vjerujem da će kolegica Melisa govoriti u tom pravcu, da je dobar alat da se s njim uđe kroz sistem obrazovanja, na osvještavanju i prepoznavanju nasilja od onoga koji mogao biti potencijalni nasilnik, kada toga nije svjestan. Evo, tu ću završiti, zahvaljujem se još jednom vama na pažnji, a kolegicama i kolegama koji su pisali svoje priloge u ovoj knjizi na izvanrednom doprinosu nekakvom našem društvenom i historiografskom suočavanju sa nasiljem kroz historiju u Bosni i Hercegovini. Hvala vam. Zahvaljujem se profesoru Radušiću na ovako konciznom predstavljanju kompleksnih i mnogobrojnih multidisciplinarnih poglavlja ove naučne monografije. Ja bih sada zamolila kolegicu Melisu Forić-Plasto, docenticu Filozofskog fakulteta, da predstavi naučnu monografiju. Izvolite. Hvala puno. Zahvaljujem na prilici zaista da evo već treći put govorim o knjizi, ali ovaj puta na jednom odgovornijem mjestu, ja bih rekla, na mjestu susreta, jednom od najvažnijih susreta godišnjih za profesionalne historičare, i vjerujem da neka moja lična zapažanja i lični doživljaj knjige ću uspjeti prenijeti na najbolji mogući način. Zbog vremena s kojim smo ograničeni, ja ću dijelove svojih zapažanja pročitati, tako da, evo, uštedimo na vremenu da i urednik može malo više govoriti o iskustvu rada na ovoj značajnoj monografiji. Ja bih započela time da zapravo iskustvo čitanja ove knjige je jednako uznemirujuće kao što su uznemirujući i svakodnevni naslovi koji nas izvještavaju o primjerima nasilja u svijetu u kojem živimo. A istovremeno sama knjiga nas poziva na angažman. Iako se radi o historiografskom dijelu zasnovanom na naučnim principima, ono se zbog svog sadržaja u rukama čitaoca pretvara u roman tragičnih sudbina žena na bosansko-hercegovačkom prostoru. Iako su svoja istraživanja autori posvetili različitim periodima i u skladu s time odabrali odgovarajuće teorijsko-metodološke modele, značajno je da su u okvir istraživanja uvrstili iste pojavne oblike nasilja, kakvi su ograničavanje slobode, verbalno, psihičko, fizičko nasilje i femicid kao najteži oblik nasilja koji za posljedicu ima smrtni ishod. Dajući primjere za navedene oblike nasilja, pokazali su njegovu trajnost i nepromjenjivost u dugom vremenu bosansko-hercegovačke prošlosti. Sarina Bakić kroz svoju sociološko-kulturološku analizu ovu trajnost povezuje sa dubokim korijenima patrijarhalnog određenja bosansko-hercegovačkog društva u kojem je dominantno tradicionalističko, seksističko i diskriminirajuće shvatanje žena, njenih uloga i mogućnosti.
Primjeri koji se prezentiraju i obrađuju u svakom poglavlju knjige nisu dati isključivo kroz statističke podatke, kako je to često slučaj u malobrojnim radovima koji su se posredno doticali ove teme, već su žrtve nasilja predstavljene imenom i prezimenom, čime se njihova nesretna sudbina približava čitaocu, otvarajući prostor za empatiju, ali i za povezivanje sa sličnim primjerima i savremenosti koji nas i pozivaju na akciju. Time autori nastupaju iz pozicija humanizma, promovirajući posebnost, važnost i individualnost svake od žena, čiji su tragičnu sudbinu navodili kao primjer. Žrtve su žene svih nacija, vjeroispovijesti, socijalnih slojeva, ali i dobnih skupina. Nasilje se vrši u doba mira, kao i u doba rata, kada postaje naročito brutalno vršeno od strane neprijateljske strane, ali i kao posljedica rata, kroz posttraumatske reakcije muževa, bivših vojnika nakon povratka kući. Po svemu tome vidimo da nasilje postaje transnacionalna i vanvremenska kategorija koja kontinuirano postoji na ovim prostorima. Kao neko ko se bavi nastavom istorije, smatram da bi primjeri nasilja nad ženama u svim istorijskim periodima bosansko-hercegovačke prošlosti svoje mjesto trebali pronaći u nastavnim programima i nastavnim sredstvima koje iste prate, a koji su tradicionalno usmjereni na političku i vojnu istoriju, a gotovo nikako na socijalnu, ekonomsku, kulturnu istoriju i istoriju svakodnevnice. Sasvim je jasan doprinos ovog dijela bosansko-hercegovačkoj historiografiji, a u vezi s tim posredno može i treba biti doprinos obrazovnim sistemima Bosne i Hercegovine, kako je to svojim poglavljem u ovoj knjizi već započela Ajla Demiragić. Svojom sadržajnošću prezentirani primjeri predstavljaju koristan izvorni materijal za nastavu istorije, za kritičku analizu, komparaciju i samostalno zaključivanje. Autori nastavnih programa i udžbenika često su za izgovor o neuvrštavanju tema o položaju žena navodili nedostatak građe i historiografskih istraživanja o ovoj temi. Sa ovakvim dijelom u svijetu savremene bosansko-hercegovačke historiografije više nema izgovora. Ona nas jednostavno poziva na djelovanje, prosvjećivanje, osvještavanje koje za krajnji cilj može imati prevenciju rodno zasnovanog nasilja. Stoga se zalažem da primjerak knjige treba biti u svakoj školskoj biblioteci u Bosni i Hercegovini kao podsjetnik da obrazovni sistem itekako treba aktualizirati pitanje nasilja, ne samo ono rodnog zasnovanog, već svakog oblika kroz svoje programe radi njegove prevencije i suzbijanja kroz svakodnevnu komunikaciju. Vršnjačko nasilje, transgeneracijsko nasilje, nacionalno nasilje, političko, sve prisutno u našem društvu. Ukoliko ne obratimo pažnju na njega i ukoliko se budemo sklanjali da se to nas ne tiče jer se dešava iza zida, u drugom naselju, u drugom gradu, u drugoj državi, na drugom kontinentu, mi ćemo biti saučesnici. Naučit ćemo našu djecu da budu posmatrači, da ne reagiraju, da se ne uključuju. Kao što su brojni primjeri u ovoj knjizi pokazali da društvo nije željelo reagovati u pojedinim slučajevima kada su bili svjedoci nasilja. Dok društvo ne bude svjesno ovog duboko ukorijenjenog problema koji svakodnevno eskalira u sve većem broju i u sve težim oblicima, njegovog rješenja neće ni biti. Knjiga već živi svoj život i izaziva reakcije. Njen potencijal u obrazovnom smislu najbolje se pokazao kroz niz radionica koje su već upriličene na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, tokom kojih je izvorna građa koja je zabilježila slučajeve nasilja iskorištena za aktivno učenje, analizu i kritičku interpretaciju od strane studenata i drugih učesnika radionica. Te na taj način je pokazala svu svoju vrijednost i značaj. Za kraj, nauka nije sama sebi svrha, ona postoji radi društva, odgovara na njene potrebe, a lekcije iz prošlosti trebaju biti putokaz ili svjetlo za budućnost. Ova knjiga jasno potvrđuje davno zabilježenu Ciceronovu izreku, a na društvu je, prvenstveno društvu znanja, da dugi niz imena, među kojima se nalaze i Julija Restuta, Jelena Nelipčić, Pribislava sestra Bogdanova, Hamida kćer Mehmedova, Rista kćer Nikolina, Petra kćer Đurina, Ilka Kelava, Rosa Radić, Kada Kaltić, Šerifa L, Stojna Imara V, Flora Levi,
Milica Mihić, Džehva Beganović, Hata Palata, Nizama Hećimović, Amraka Hrimanović, Slađana Milošević, Anđelka Markić, Inela Selimović, mora biti nepovratno prekinut i našim aktivnim djelovanjem u nauci i obrazovanju. Hvala. Zahvaljujem se kolegici Foriš Plasto i sjećam se kad ste ta imena čitali i na promociji ove knjige u rektoratu, jednako je jezivo odjekivala prostorija kao i sada. Zadovoljstvo mi je sada zamoliti svog dragog kolegu i voditelja projekta, profesora Fahda Kasumovića, da se obrati. Zahvaljujem, Salma. Mikrofon upozoren sam. Znači, prije svega želim zahvaliti vam se na odzivu što ste odlučili, znači, posvetiti svoje vrijeme prezentiranju jedne ovakve knjige. Ja sam također vrlo zahvalan i UMHIS-u i profesoru Kamberčeviću što su nam omogućili i dali ovaj prostor. Sad, moram da kažem da kada sam, pojasnit ću ukratko kako je to iskustvo rada, okupljanje tima i eventualno neke naše refleksije, neke moje refleksije osobne kao urednika zapravo na tih protekli 5 mjeseci i ono što možemo da vidimo kao vidljive posljedice ove knjige. Na početku nekada koristio sam jednu metaforu kada sam govorio o nasilju nad ženama. Govorio sam o nasilju nad ženama kao o epidemiji i to je zaista jedna utemeljena po meni metafora. Međutim, postoje i druge, neke koje su vrlo inspirativne meni. Meni je recimo vrlo inspirativno govoriti o tome kao o požaru. Požar može da tinja, i on tinja neko dugo vremena, onda može da se rasplamsa i da odnese mnoge živote mnogih žena. U povijesti danas, žena koje su nečije majke, nečije kćerke, nečije prijateljice, nečije rodice, supruge. Mislim da mi nedovoljno znamo o tim ženama i ja sam zapravo, kada sam slušao neke 2023. godine određene tragične izvještaje o ženama koje su stradale, pogotovo Nizame Hećimović, čiji je suprug online prenosio zlostavljanje i koja je, znači to je jedan klasičan slučaj femicida. Mene je to podsjetilo na slučajeve koje sam ja zapravo pronalazio u osmanskim izvorima i koje sam nekada zabilježio, recimo 2018. sam još našao neke slučajeve, zabilježio sam ih, ali nisam se u tom nekom periodu odlučio baviti tim temama, imao sam neke druge stvari na umu. Onda kada te 2023. godine cijela ta javna rasprava koja se vodila o tome zapravo ponukala je mene da se vratim na ove slučajeve i kada sam se vratio, to su uglavnom sudski dokumenti bili, pronašao sam slučajeve premlaćivanja, verbalnog zlostavljanja, silovanja, optužbi za silovanje, riješene i neriješene slučajeve. Mnoštvo je ekonomsko nasilje, nasilja nad djevojčicama, staricama. Sakupio sam te slučajeve i zapravo vidio da je zapravo da mi zapravo o tome vrlo, vrlo malo znamo. To je u historiografiji pod tepih nekako gurnuto. I muškarci i žene su učestvovali u toj marginalizaciji ove vrste tema. Nekada ih nisu mogli naći u različitim periodima. Teško ih je naći. Ali nije da se ne može naći i da se ne susretne nekad, nego kad se susretne, zaobiđe se pa se preskoči. Ili se preskoči nekad. Ja sam to nekako primijetio i smatrao da mi o socijalnoj panorami društva znamo mnogo. Evo, znamo u novije vrijeme, nije više samo da se politikom bavimo, nije ovo 1950. godina, mislim da se mi sad, ljudi se bave raznim temama, znamo mi mnogo i o ženama i o njihovom ekonomskom angažmanu, ulozi u društvu, ali znamo li mnogo o nasilju nad ženama? Evo, recimo, ja sam odmah primijetio u osmanskom periodu, to je usput, to su fusnote, to je po nekoliko rečenica. A onda pogledam malo, analiziram zapravo da i u drugim periodima tako. Ona je eureka moment, ono moje osobno sazrijevanje je bilo kad sam ja shvatio, Fahde, ovo nije nešto što se tiče samo osmanskog perioda i ovo je tema koja se mora uraditi u nekoj širokoj perspektivi, kroz te epohe koje možemo da uradimo, gdje god možemo naći te tekstove, to se tako treba uraditi. Ali onda se to ne može raditi sam, onda tu treba da bude neki tim.
Ja sam imao sreću da sam okupio tim ljudi, da su mi se pridružili kolegice i kolege, muškarci i žene, naglašavam to, čija imena Selma na početku pročitala. Imao sam sreću i da nas je podržao u svemu tome prvo fondacija Heinrich Böll, a onda Univerzitet u Sarajevu, pa ministarstvo. Znači, ovaj projekat je prošao kao jedan od 2 ili 3 projekta iz historije. Od 160 se prijavi, 60 otprilike prođe projekata. Ovaj projekat je prošao javno i da je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade odlučilo da ga podrži. Meni to mnogo znači, jer to znači da i senzibilitet u našem društvu za ovu vrstu tema postoji. A pitanje je da li bi to bilo neki u vrijeme kad sam ja počinjao karijeru, da li bi to bilo takvo. Znate, ljudi se bavili raznim drugim nekim temama, smatrajući, da praveći hijerarhiju onoga što je važno. Ta se hijerarhija po meni mora promijeniti i već se mijenja, ona se globalno mijenja se u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je bio da se napravi jedna znanstvena osnova za dijalog o nasilju nad ženama. Ja sam u startu imao ideju da projekat mora imati akademski i društveni cilj, da knjiga ne može biti sama sebi svrha. U startu sam mislio da bi trebalo napraviti određene radionice, educirati ljude o korijenima nasilja nad ženama, ali nismo imali od čega početi. I onda je tu trebalo su mi istraživači, da bi se izbjegle one i istraživačice, da bi se izbjegle uopćene postavke u kojima se govori o nasilju nad ženama kao dugo ukorijenjenom, kao pojavi za koju svi znamo, a ne možemo da spomenemo ni jedno od ovih imena koje je Melisa spomenula, ne možemo da spomenemo ni tipove, ni reakcije društva, ni konkretne historijske situacije, jer ih nema. I nije da ne možemo mi, ne može se to ni u mnogim drugim većim historiografijama. I onda sam zapravo osmislio tu knjigu koja je imala svoje naslove, zamislio sam je kao naučnu monografiju koja ima i uvod i poglavlja i kad izbrišete ta imena ljudi da ima neka osnova da se ona prepoznaje kao jedinstvena, znači iz te strane. Imaju tu i razlika nekih, ali sam tako je zamislio. Pa sam dao te neke naslove poglavljima, da bude naslov prvog poglavlja antički društveni horizonti, trećeg recimo poglavlja u civilizacijskim tokovima svijeta islama ili naslovi da budu pod dvoglavim orlom, znači koristim te hrenološki prepoznatljive granice ili sociološko-kulturološki diskursi, književni diskursi. Zamislio sam to s tom idejom. Kolege su u tom svemu, u skladu sa općom idejom, dali tekstove i ja sam osobno dao kao autor svoj angažman, plus taj koncept i onda uvod i zaključak kojim sam to sve nastojao objediniti i došli smo do rezultata, evo, koje zaista se teško ih je prezentirati ovdje sve, ali došli smo do tih rezultata u kojima smo vidjeli da je nasilje, nema ovdje zlatnog doba bez nasilja, došli smo do toga da je to nasilje, da su mnoge lekcije iz tog perioda nisu naučene, a nešto od toga da se i naučilo i da ima ovih primjera i aktivizma i aktivne borbe protiv nasilja, da žena nije nužno pasivni subjekt. Došli smo i do toga da je zapravo potvrdili smo tu ideju i o neravnopravnosti kao jednoj, kao i o patrijarhalnim društvima, kao društvima koje daju neki primat muškarcima i daju im mogućnost da imaju prisutnost veću u javnom prostoru i da u kombinaciji s nekim drugim faktorima i to može između ostalog da dovede do nasilja. Šta može sve dovesti do nasilja, to je vrlo kompleksno, znate, mogu tu i alkoholizam i toksični maskulinitet kakav postoji, i toksični poročni neki odnosi. Sve su to primjeri koje mi sada imamo i o kojima možemo raspravljati. Ono što je mene zapravo, što je glavna stvar i što je mene dalje motiviralo jeste kad smo podijelili te rezultate, ja vidim da je to društveno prepoznato. Prvo knjiga je objavljena u Sarajevu, objavljena je u Berlinu. Ja sam prošli mjesec držao predavanje i seminar na fakultetu Sultan Mehmed Fatih o ovoj knjizi i njenim rezultatima. I bilo je posjećeno, vidim da Turci bi bili raspoloženi da se to prevede na turski. Dao sam jedan intervju za njihov časopis o ženskim studijama. Mislim, televizije su ove stvari snimale. Znači, mnoštvo mi ljudi pitalo pitalo me da za primjera knjige, nažalost nema ih mnogo, ali dostupno je, kako je rekla kolegica online. Kad sve to sagledam, posebno su mi zadovoljstvo bile reakcije
studenata na radionicama, to je jedan novi projekat, follow-up projekat, novi projekat koji mi imamo, u kojima oni čitaju tekstove, donose zaključke, kreativno rade na tom materijalu i daju zaključke koji nisu nužno identični s mojim zaključcima. Znači, ja sam tu u nekoj pozadini, facilitator, omogućavam, i ja i moje kolege, imali smo 2 radionice, a 9 je ukupno radionica i 9 predavanja predviđeno u okviru do decembra. Evo. I onda čujem razmišljanja njih. Inspirirati nekoga i čuti je vrlo važno, ali i ti njihovi nastupi inspiriraju mene, što je vrlo važno. U Turskoj doktorantica dolazi, buduća doktorantica, nadam se, koja dolazi da se upozna i kaže da bi zapravo htjela neku tezu u vezi s ovim uraditi, da je to inspirira, pročitala na engleskom 20 strana koji ima tu i ona bi to radila. Razumijete? Znači, te su stvari nešto što mene osobno raduje. Onda se vraćam na sve vas ovdje, a većinom vidim historičare, mada ne isključivo, jel? Pretpostavljam da je jedan značajan dio vas se susreo u svom radu sa nekim slučajevima nasilja nad ženama u dokumentima. Možda kao i ja nekada preskočio taj slučaj, posvetio se nekoj drugoj temi. Neki od vas nisu, ali možda će nakon ove knjige pronaći neke nove slučajeve nasilja nad ženama u izvorima. Ja bi najsretniji bio kada bi vi i ja, a ja planiram nastaviti ovu temu, ali kada bi mi zajedno nastavili istraživati ovu temu, jer ovaj tim od 10 ljudi uradio je veliko, timove mnogi mogu se formirati. I razmislite o tome, šta vam govorim. Ovdje postoji za akademski doprinos važan moment, znači to su nove stvari, a društvena važnost je izuzetno velika. Pozivam vas da se priključite borbi u istraživanju povijesti nasilja nad ženama i da budete na taj način dio rješenja. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem se kolegi Kasimoviću i ocrta čestitam na ovom izuzetno važnom dijelu, jer je upravo ono, po mom mišljenju, spona između akademske zajednice u kojoj zadnje vrijeme ljudi nemaju povjerenja i širom društvenom zajednicom, ne samo našim studentima koji su se aktivno uključili u proces osvještavanja ovako bitnih tema i koji će jednog dana promijeniti, ja mislim, nadam se barem svijet. Mi imamo do kraja 2 minute, vodim jako računa o vremenu, i u ove 2 minute pozvala bih publiku da daju neki komentar, možda ima neko pitanje, svakako nakon ove promocije možete porazgovarati sa svojim kolegicama i kolegama. Možda nam organizator da još 2, jel? Izvolite. Ja vjerujem da ste puno vremena utrošili na istraživanje, međutim, jeste li došli do nekakvih zaključaka kako mi stojimo na tom evropskom planu? Ovo je bitna stvar i zbog nekakvih budućih istraživanja i zbog nekakvih radionica. Znači, gdje smo mi sad pozicionirani tu, u tom nasilju prema ženama u odnosu na Evropu. Jer kad kompariramo, onda možemo reći, evo, mi smo tu, mi imamo ovo, oni imaju ono, oni su tako riješili stvari, mi sad trebamo da vidimo šta ćemo. Odgovoriti na ovo pitanje, odlično pitanje, zahvaljujem na njemu. Moram da kažem da sad dobro stojimo. A zašto dobro stojimo? Znači, hoću da vam kažem da ni u Njemačkoj, ni u Britaniji, ni u Italiji, ni u Francuskoj, ni u većim historiografijama nema ni jedne monografije u kojoj se kroz 2200 godina bavi neko nasiljem nad ženama. Ima mnogo više pojedinačnih članaka, pojedinačnih knjiga, ali su izolirani na neke periode i nisu interdisciplinarni, ili ih ima recimo u nasilju u Rimskom carstvu, ima toga, nasilju u srednjem vijeku, ali da je neko odlučio na jednom teritoriju, na području jedne države, to da uradi na ovaj način, ja mislim da takvih studija nema i mislim da bi ovo moglo s te strane biti inspirativno i za druge veće historiografije. Ja zapravo vidim ovdje neke buduće projekte, vidim neke buduće suradnje i vidim neke nove knjige. Naša situacija je sada prilično dobra, ali ni blizu dobra
toliko da možemo da stanemo sada kada još toliko izvora čeka u arhivima. Iako teška srca moram završiti ovu promociju, ali svakako možemo nastaviti razgovor i u holu. Hvala vam lijepo.